Mislim da svako na ovoj planeti zna priču o ružnom pačetu koje vremenom postaje prelepi beli labud. Ali nisam siguran da li znate ko je ružno pače u svetu automobila. E pa ako ne znate, u pitanju je upravo ovaj automobil. Honda Civic kodne oznake EP3 koja se proizvodila od 2001. do 2006. godine. Taj nadimak dodelili su joj Amerikanci. Iskreno, u jednom mogu da se složim sa njima. Da je osnovna verzija ovog Civica ružna, ružna je. Ali ovaj automobil ovde nije ružno pače, nego beli labud zato što ovo nije Civic, nego Honda Civic Type R. Šta je ono što čini osnovnu razliku između Type R-a i baznih verzija ove Honde? Verujte, to su samo dve stvari. Type R natpis na pragovima i ovaj ovde spoiler pozadi. Bukvalno samo ove dve stvari su dovoljne da se od ružnog pačeta stigne do belog labuda. Dobro, nije beli, nego žuti labud. Sve ostale podatke, poput proširenih pragova i lepih točkova, možete videti na običnim verzijama Civica sa boljom opremom. Međutim, najveća razlika između Type R-a i ostalih baznih verzija ove Honde nalazi se ovde ispod haube, gde kuca srce zapremine 2000 kubika potpomognuto čuvenim Hondinim VTEC sistemom varijabilnog otvaranja ventila. Zahvaljujući njemu, ova Honda ima 200 konjskih snaga pri čak 7400 obrtaja u minuti. A onda, kada zatvorite haubu i uđete unutra, čeka vas šok. Da li je moguće da ovako naoštren automobil ima poziciju izgled ručice menjača poput kombija? Na sve to, kad dodate preširok obruč upravljača u kombinaciji sa milion pregrada za sitnice, stvarno dobijate osjećaj kao da su Japanci pravili automobil za porodični odlazak u šoping, a ne sportistu. Ali kada se promeškoljite u ovim uskim sportskim sedištima, da je neminovno da osetite ove naglašene bokove sa strane, pa onda okrenete ključ u bravi i upalite motor, pa začujete ovo njegovo režanje, shvatate da su Japanci u stvari napravili jednu savršenu kombinaciju i za porodicu i za vozača koji je teški ovisnik o adrenalinu. Jer, verovali ili ne, dobar vozač će ovim autom napraviti bolje vreme na stazi nego na Civic Type R sledeće generacije. Da, dobro ste čuli, model sledeće generacije je sporiji. Kako? Zadnje ogibljenje nije više nezavisno kao kod ovog modela, dok je masa porasla čak za 150 kg, što su dva dovoljna faktora da na stazi noviji model bude sporiji. Postavlja se pitanje kako sve to izgleda u vožnji na samoj stazi, pa prethodno pomenuti menjač sa svojom visokom pozicijom uz volan, uz preciznost koju ima, u potpunosti olakšava brzu promenu brzina. Ogibljenje je do te mere dobro izbalansirano, da imate utisak da apsolutno ništa ne može da vas izbaci iz krivine. I dok bi većina očekivala da je auto poprilično mrtav dok VTEC ne proradi, realnost je upravo suprotna. On je itekako živi vragolast čak i na niskim obrtajima. Japanci su još jednom dokazali da kombinacija praktičnosti u kategoriji malih gradskih automobila kombinovana sa iskustvom iz Formula 1, koja je stečena deceniju ranije, može da iznedi jedan ovakav biser od automobila koji je već sada zaslužio status youngtimera. Realno, iako star 20 godina, i za današnje pojmove dovoljno je moćan da parira ljutim hatchbackima nove generacije sa ubrzanjem do 100 km/h za 6,8 sekundi i maksimalnom brzinom od preko 235 km/h. A najbolji dokaz za to je cena koja mu konstantno raste. Jer dok se bazne verzije Honda Civic ove generacije mogu kupiti već za vrednost od 1500 evra, cene Type R-a su već počele da dostižu vrednosti od 10.000 evra.